Ata edisi place khobui जों साइद्रा दैसा होनै साबजोनाल खाग्लायखा दैबो गामि आमचाइराव गोबांमा जों साबजोनाल खायनायनि बागै दै 17ता दंख टोटेल जों 18ता बायफारकेट खायनाय होनै सिद्धांत नाजाक द्राय दंगो उननि उनपटियावबो दंगो गमटियाव दंगो सावदो दङ माहायखे सारा त्रिपुराव जोंनि एडिसि आमचाइयाव दै 17ता साबजोनाल कताल जों खलक जानाय दंख जों दिसन नाजा दुई दिन आगे तियारि को सम होनै जुनाल जों कताल बायफारके नि इनाग्रेशन खायखा अमा हायखेनो इलेक्शन पाइ हांके तरक तरक दै बात बाकी 17ता साबजुनाल लक कताल ऑफिस खायजेउ थांनाय चिनि नाहर मुं कायसेनो चिनि एडिशनल चिउ साखा जनगणनि नौका नाव चिनि प्रशासन बाहायके सेबलगै माना कायसे बात सार्टिफिकेट नानानि बागै जों हचाल हचाल साबजुनाल ऑफिसआव माथां कायसे सामुनि बागै डेथ सार्टिफिकेटनि बागै बिनि जों अने आटा एडिसि प्लेस सानि थां हांखे अरतो अनेक फरवार्ड जागा निरक खमलंग थांखे आसे खाचाल सिनांया निनि हेड ऑफिस बायबो गाना दैबो गामि आमचाइयो हाकचाल दङो आरो जागाबो जों खायनायनि बागै वान सकजा चिनि जे एडिसि चिनि बबाग्रानि दैदुल मंबाय चिनि बबाग्रा बारबा चाव चिनि दिनैनि चेयरमैन कताल न हायमाखा फार्स्ट चिनि साइद्रा दैसानि चेयरमैन बबो कायसे बुंग दं थांसिनाय जे साबजोनाल साइद्रा दैसा कमाय थां हांगले बबो बुंग कमाय थांबायने हेबा साइद्रा दैसा दंखा हांके जुग दंसिनाय जे फार्स्ट चेयरमैन अरनि छबाबो अ आमसायनि इतिहास बबो गावै थांखा गे चिनि बुबाग्रा बारबा चावो दायति खायरदि अ आमसायनि बररो चिनि एमडीसीबो साइ थांखा अनेक दिप्लायबो उंगै दङ कम्युनिकेशन खायथगिया सामतांथया हाय होनैनो जों खायलायखा दायतिनो दिनै नक बारा रक मानलायखा नायलायखा जों चिनि प्रपोजल लजाक दङ चिनि साबजुनाल ऑफिस थांनानै जुनाल ऑफिस थांनानै बागै जों आसा खालायो बोसकांनोबो जों खायमानाय होनो खायनायनि बागै साकथारनाय इंगे निरक लोकेशन दं नायलायदि बो जागा लोकेशन गाहामंनाय बो जागा नक थांनानै बागै सुइटेबल जागा अंनाय हम हायरक मानायलायनाय प्राइवेट लैंड उनका हंगे बाइके मानाय हम हायरक जों मानायनाय बा खास लैंड हंगे तो दै बिसाव इंगे जों कायचानो नाहरमों चिनि एडिसि सारा त्रिपुराव चिनि प्रशासन न दैबो नक गानावो नक लाङो तलां थांनानै हेबा जों मानायनाय जे ऑफिस खलो खांके बनो ऑफिस नै जों रेस्पेक्ट माखायनाय जे ऑफिस नि स्टाफ रक बहायनो बाहायके सामंकाहा खायमानो तुदु एडिसि हेडक्वार्टर नि रां फायखादे बसमिया नों स्टेट नि लाइन डिपार्टमेंट गोबां मा दङ अर जागा एग्जीक्यूशन खायनाय बनमबो मानायनाय जोंनि एडिसि नि प्रोविजन दङ जे टैक्सेस कलेक्शन खायनायनि जों रिसेंटली टैक्स रनि बागैबो नैनि ट्रेड लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल जों बिल पास खालायखा 385 आइटेम नि थानिगो जों टैक्स कलेक्ट खायमोन जोंनि साबजुनाल नि जत दफ्तर तनाय दायित्व बार दङ चेयरमैन न खबै जत स्टाफ तनाय ओ साबजुनाल नि आमचाइयो बो आइटेम नि थानि जों टैक्स मा अम हायरनो जों मानायने जेमन नदि तब और थांखांगे साइनबोर्ड पटमा नगो पब्लिश खायजा डिस्प्ले बोर्ड पटमा निनि सैमसंग ज्वेलर फांखा ते तमाबो फर्नीचर पाइदि नै फानो सुजानखा विदाउट निनि साबजुनाल नि परमिशन छारा बर और जागा खायजि मेया फेबा आगि ट्रेडिशनल खायजि दङ आं तिनि साने मुसु साबजि दिउ दंनाय निनि साबजुनाल चेयरमैन बर दायित्व नादि बसकां फाइनेंशियल इयर नि सिमी स्टार्टिंग खायवानि बागै चेंज दङ जेहेतु तिनि अफसर मालाहा कक सानायनि बागै सुजुग माहा जों बनबो मा सानाय जे निरक टैक्स मारनाय नों अर लाइसेंस रयावै कुनो दिनो अमक खायजि मे हायजि डिस्प्ले बोर्ड नों खायजि मे जे कुनो एजुकेशनल पर्पस फांथो एडमिशन फांथो दुगाननि मानै फालानि फां नों अर खायजि मेया साबजुनाल नि अमनाया सा लाइसेंस बा परमिशन नाया सा जोंनि आमचाइयो गोबां मा राबार बायनाय फै राबार बहायनो
jono license mana nai subzonal je subsidy to nai ro zonal subzonal chairman to nai ro borok o elaka o borok nom pat do makhane je ni ro license na de tini bondon bank no ne kami o loan oi kabang ma borok ni function khai dong khai loan collection khai dong ni ro bo branch ni bu o branch ni mangoi o subsidy o license ni ba apply makhane jeng force khai ke chi borok bu ba dong nai ha chi chini baksa officer ro hoito kabang ma ang officer ro no busani muchu mane edisio provision ne tong kere bahino kiri jau ang officer no busani muchu ni ro kiri wani koge jodi edisi saya ngui tong khang ke o muni so podo thang thang khai chi edisi oma haike kala khai me ya hone bo podo case khai thang boni sekang je authority instruction o mani mote sam khai de ha chi apro sai manai edisi de cha number of disa nge podo thang thang khai chi nge chini kobang ma functionaries phai tong bank bu tirani ani branch rani bazar branch especially Bandhan bank ro hai hawai no tong bo branch ni bu branch ni again cho nung license mana nai tabok chini borom ganang prepare bo boni khumulung area o tabo SBI tong Bandhan national bank tong borok to license nawai ni khai ma tong nga omoro je to borok ni branch o jaga kuri hai phana borok oro function khai peyu nung ora hapai mane mana nai hai chi or office inke chimi ya hachi even agotola ni phai hange bobu mana na hachi agotola branch ni hoite jeng oro operation khaping ge bobu mana na oro office inke chimi haya ngetak jeng oro display board khai ji jago contact number wo call khai ni ni omo license na de ko nang license mana na ma na hachi je kono advertisement tini oro khomolongo kobangma khajak tong bo to agi bazar committee rok na ang borno Sakha bazar committee ni rok mana ya chini JDO sub JDO na thung nga ta bo busolai tong nga oma haike chi chung revenue kalak ma thaine je revenue kalak ma thai omo chung sub JDO ni hoite ne o subzonal ni hoite ne chung kalak khai ke chi chung public ni bangai seba khai mane jeta tax ma mani tong mani no chung kalak khai ke chi public ni bangai seba khai mane hani bangai katal subzonal ni joto barja manjak rok bahai rok no buchung tabo makhaine line department ni kobang ma samang tong tak jirani SDM boni thani bu kobang ma ni kami am sayo tuma tei kri lama kri tuma tong chudu edisi ni bangoi chimia chung office kolo khamane o elaka ni tuma problem tong bono identify khaine ni bagoi chi na identify khaiwe ni chini journal wo bu rohodi edisi wo bu rohodi nang SDM wo bu rohodi nini je line department to mane aro jaga bu rohodi haichi jeng to aro office kholok mani to nero no siro ani bangachi o elaka tama problem tong bono naikani khane ni bagchi nang log log chudi sabji deng nai no kha oro haidi problem bas rohodi ngkang ke chi chini oro subzonal kholok mani benefit mana bahai ke o lokorong no benefit doi ma sudu rang bai chimiya kobang ma public ni seba khaijeng nai chini kormosari ni bisingtwi ba chini subzonal chairman ni bisingtwi cham khaide nei dong tini kami am sayo birth certificate khaine ni bagai application khaini rengya bo kobang ma tong haichi bo jaga ma khaine bahake ma khaine timeline thangpai ni timeline thangpai ulo affidavit ma khaine hojago